салом дӯстони азиз, ҳаводорони варзишҳои гӯштини миллӣ сунъати тоҷикон, ба идомаи гузориши мо аз ҷараёни рақобатҳои мусобиқаи кушоди ноҳияви оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бахшида байди байналмилалии Наврӯз барои дарёфти ҷоми варзоб. хуш омадед. ёдовар мешавам ки гузориши мо аз рақобати варзишгарони вазнашон то 60 килограмм идома меёбад. варзишгаре ки бо либосҳои сафед аст аз самти чапи тасвирҳои мо, ӯ абдумуслим қаюмзода аст ва ҳарифи ӯ бошад афрӯз мирзошоев. ин варзишгарон дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ бо ҳам рақобат мекунанд ва ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёфтан талош хоҳанд кард. дурахшандагии ин варзишгаронро дар марҳилаи аввали рақобатҳо низ дар қисми якуми гузориш бо ҳам тамошо карда будем. ҳарду варзишгар низ бо доштани ҳунару истеъдоди хуб дар бахши фануни партобӣ дар гӯштини миллӣ бисёр хуб зоҳир шуданд ва ба таъбири саъдӣ дар сабки куштӣ, дар санъати куштӣ паҳлӯҳои гуногун ва бандҳои фохиро аз худ карданд ё аз бар карданд. дар кӯшиши аввал агарчи кӯшиш карданд ҳарду, вале муваффақ нашуданд ва дар бахши баъдӣ, дар қисматҳои баъдӣ акнун тамошо кунем қаюмзода абдумуслим ки хеле ҳунари шоиста нишон дод ва ташвиқгарон аз наздик низ ҳунари ӯро бисёр хуб баҳогузорӣ карданд ва бо шӯру шавқ тамошо мекарданд. ва имрӯз падидаҳои наврӯзта, чеҳраҳое ки дар саҳнаи рақобати мусобиқоти ноҳиявӣ умуман қадамҳои худро мегузаранд, аз ин паҳлавонон мо ояндаи дурахшонро интизор ҳастем, то дар саҳнаҳои рақобатҳои ҷаҳонӣ ҳунару истеъдоди худро нишон бидиҳанд. ва як ҳалуки камарӣ дар инҷо аз сӯи мирзошоев афрӯз буд, вале то ба поён нарасонид ин партоби худро ва ин мусобиқот бо ташаббуси соҳибкорони ноҳияи варзоб ва клуби варзишии Сомон бо роҳбарии Раҷабалӣ Турсунзода баргузор мегардад ва як ҳалуки байн ва то ба охир нарасонд ҳалуки байнро, чун натавонист таодули ҳарифро барҳам бизанад. афрӯз мирзошоев ва равиш ё ҳамон бандҳои дифоӣ бисёр хуб истифода мешуд аз сӯи абдумуслим. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, гузориши имрӯзаи мо низ аз вазни то 60 килограмм шурӯъ гардид. дар идомаи гузориш аз рақобатҳои вазнаш 65 килограмм, 70 килограмм ва ба изофаи 80 килограмм, ҳамчунин 80 килограмм ҳунарнамои варзишгаронро бо ҳам тамошо хоҳем кард. то ин ҷои рақобат дар миёни ин муборизон абдумуслим қаюмзода ва афрӯз мирзошоев як рақобати дуранг аст. ҳарду варзишгар ҳам истеъдоди хуб доранд, техникаи қапидан, марҳилаҳои қапидан бисёр ба маврид истифода мешаванд ва ҳамчунин дар бахшҳои партобӣ низ агарчи суръати баланд нишон медиҳанд ва партоби болои шона ба ҳарду зону рӯи гилем нишаста ва баъдан партобро иҷро кардан, вале муваффақ нашуданд. ба ҳар ҳол кӯшиш аз ҳарду ҷониб сурат мегирад. ҳарду варзишгар низ амалкарди ҷаззоб доранд, суръати хуб доранд, вале барои партоби ниҳоӣ муваффақ намешаванд ва билохира тавонист афрӯз мирзошоев тавонист он партоби мавриди назари худро истифода кунад ва ин гуна партобҳо мувофиқи хулосагирӣ ё мушаххасот дар гӯштини миллӣ бояд бадан дода шавад, чун амалкард бисёр хуб сурат гирифт. варзишгар низ аз як самт ба самти дигар партоб карда шуд
довари марказ мегӯяд ин ҳанӯз чизе довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ холов меҳроҷиддин ки замони паҳлавон буд ин озмоиро доварӣ дохт. ва маротибаи навбатӣ аксулъамал бо ҳамон партоби болои шона ва як техникаи пои зарбаоӣ аз сӯи абдумуслим сурат гирифт, вале ӯ ҳам то ба охир нарасонд ҳамин амалкардашро. ва як зидди ҳамла буд ба ҳаллуки байни пои абдумуслим аз сӯи афрӯз, вале то охир нарасонд. хотиррасон мешавем дӯстони азиз, ки дар рақобатҳои аввал мувофиқи муқаррарот ва тартиботе ки муайян шуда буд аз сӯи дастандаркорони мусобиқа 5 дақиқа барои як рақобат тибқи низомномаи гӯштини миллӣ сурат мегирифт. аммо дар ҳоле ки паҳлавонон ва талабгорон барои рақобат кардан хеле зиёд буданд, яъне масъулин ба хулосае омаданд ки рақобатҳоро 4 дақиқа яъне муайян кунанд ва дар 4 дақиқа низ метавонанд варзишгарони бо суръат амалеро иҷро кунанд. бубинед чанд маротиба ҳамин амалкардҳо паёпай сурат мегирифтанд ва билохира афрӯз мирзошоев як зидди ҳамлаи ба маврид дошт, вале абдумуслим қаюмзода мегӯяд ки ӯ низ яъне зидди ҳамлаи хуб дошт. ба ҳамин тариқ ҳар ду варзишгар худро ба сифати ғолиб инҷо ишора мекунанд. аммо доварон чӣ хулоса карданд? доварон мегӯянд ки инҷо қаюмзода абдумуслим нисбатан фаъолтар буд ва ӯ нахустин шуда ҳарифро аз пой даровард. рақобат идома меёбад. сонияҳои поёнӣ вақти асосӣ ҳастанд. дар сурати анҷом пазируфтани вақти маъмулӣ пас ғолибият ба қаюмзода дода хоҳад шуд. дар ин ҷо низ аз ҳариф як ҳуҷуме ки дошт бисёр дифоъи ба маврид кард ва нагузошт ки ҳариф усули мавриди назарашро истифода барад. ҳамин тариқ вақти асосӣ ба анҷом мерасад. қаюмзода абдумуслим, ин паҳлавони ноҳияи варзоб, ғолибият ба даст меёрад ва ба марҳилаи баъдии рақобатҳо рохат мегирад. агарчи ҳарифи ӯ иддао дошт ки яъне ӯ чандон ҳарифаш яъне чандон амалкарди хуб надошт, вале ба ҳар ҳол доварон дар мавриди пирӯзии ӯ қазоват карданд. шаҳбоз саидаброров бо либосҳои сафед аз самти чапи тасвирҳои мост. аз шаҳри душанбе аст ин варзишгар. ҳарифи ӯ бошад муҳаммадзода муҳаммад аз ноҳияи варзоб. дар марҳилаи ниҳоии рақобатҳо қарор доранд дар гурӯҳи А дар вазни 60 килограмм. ин ҳам ду варзишгаре ки ба 4 ҳариф дастболо шуда то ин ҷои рақобатҳо расиданд. ва азбаски теъдоди иштирокчиён дар ин мусобиқа хеле зиёд буд, дӯстони азиз, дар ду гурӯҳ тақсим карда шуданд варзишгарони вазнашон то 60 килограмм. ин марҳилаи ниҳоӣ аст ва ғолиби гурӯҳи А муайян хоҳад шуд. дар ҳамин рақобат ду варзишгари партобкор, ду варзишгаре ки усулҳои партобиро бисёр хуб истифода мекунанд. ҳарду низ равишҳои гуногун доранд ба самти чапу рост ва дар ба хотири расидан ба нуқтаи авҷи пирӯзиҳои худ аз ҳама фанун истифода мекунанд, чун фанунҳоро бисёр хуб омӯхтаанд, чунки ин варзишгари
дастпарвари муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаб саид аброров шаҳбоз дар марҳилаҳои якуму дуюми рақобатҳо низ бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекард. ана ҳамин гуна партовҳои болои шонаро ба маврид истифода мебурд ва ба ҳамин тартиб 2 ё 3 маротибае ки ҳамовардон ба гиребони ҳамдигар чанг меандохтанд, касе аз варзишгарон муяссар нашуд то нахустин шуда партоби мавриди назарашро иҷро кунад ва қариб буд ҳалуки байн аз сӯи шаҳбоз истифода бигардад. ва як амалкарди хуб ҳалук аз лаб. довари марказ мегӯяд чизе нест, вале ба назар мерасид ки инҷо ҳадиаққал як бадан бошад. маротибаи дигар аз ҳамин равиши ҳалук аз байн ва туфайли техника ё қудрати камар иҷро кардани ҳамин банди партобӣ, вале муваффақ намешавад. ин ба он хотир аст ки то ин ҷо худи шаҳбоз пешсаф аст аз лиҳози оне ки фаъол ҳаст, амалкардаш нисбат ба ҳариф хубтар ҳаст. дар сурати камфаъолӣ ба ҳариф меарзад. бибинед партофта задан, чӣ амалкарди ҷазоб. инҷо ҳам ҳамон техникаи камарӣ ба кор рафт. ҳарду варзишгар низ то лаҳзаҳои поёнӣ кӯшиш карданд, ҷаҳду талош доштанд то аз бандҳои фохир истифода кунанд. билохира ин шаҳбоз буд ки яъне нахустин шуда он доваш омад кард ва банди фохири партобиро ба маврид истифода кард. наврҳои тадриҷиро бо ҳам мебинем. бубинед ибтидо ба самти чап аз сӯи муҳаммадзода буд. бубинед арифро бардошта ба пой зад, вале ӯ чун пойҳояш мустаҳкам истод, фавран аз ҳалуки байн ва камарӣ як зидди ҳамлаи ба мавридро истифода кард. олиму фирдавс бо либосҳои сафед аст рӯи тасвири наздики мо ва ҷамшеди нуралӣ. акнун рақобатҳо дар вазни 65 килограмм дӯстони азиз баргузор мегарданд. инҷо низ дар гурӯҳи якум марҳилаи ниҳоии рақобатҳо аст. ғолиби ин варзишгарон яъне эҳтимолият дорад дар сурати пирӯзӣ варзишгаре ки дар гурӯҳи дуюм яъне мушаххас мешавад, бо ӯ дар марҳилаи ба даст овардани ҷоизаи ё мукофоти арзандатар рақобат кунад. то ин ҷои рақобат на фирдавс олимов ва на нусрат ҷамшеди нусрат амалкарди партобие надоштанд ва зидди ҳамла низ чандон ба маврид сурат нагирифт. имрӯз ин падидаҳои навруста, ин чеҳраҳои нави паҳлавониро бубинед чӣ амал карде. бо сари шона ҳамон марҳилаи қапидан гумон мекунам аз ҷуфти остини ҳариф буд ва ба шакли яъне салиб ҳарду дасти ҳарифро яке ба самти чап, дигаре ба самти рост ва баъдан партоби болои шонаро ба ҷазобияти хос иҷро кард. вале агарчи ба ҳадаф нарасид, иҷро кардани ҳамин сабку услуб бисёр ҷаззоб буд. нун ба самти чап ҳамон ҳалуки маъмулӣ
بله. آگاهی داده می شود و نورعلی جمشید بنابر سبب کمکاری و اکنون توانست او پهلو بزند حریف را با همان روش چپ سمت دوست داشته او ورزشگری که داور او را کم فعالتر ارزیابی کرد بالاخره فعال شد. و یک پهلو جمشید نورعلی پیش صف است. یا برای پرتاب کردن باز با همان روش کمری هم عالم فردوس تکنیکای پرتابی جذاب دارد و همچنین جمشید نورعلی داور استید گفت آزمایی را منع کرد بنابر سبب از داخل سر آستین حریف گرفتن همان مرحله قپیدن با خود نورعلی آگاهی داده شد. همین طریق 2 مراتب آگاهی تنبیه داده می شود به او و دقیقه آخری رقابت است و یک پرتاب دیگر به همان سمت چپ. باز اینجا هم توفیل قدرتی کمر رو یعنی زوری بازو به سمت چپ بسیار خوب استفاده کرد اگرچه یک پهلو داشت ولی مراتبه دیگر ببینید پرتاب بالای شانه را بسیار جذاب استفاده کرد. این یکم بود و این هم مراتبه دوم بسیار جذاب بود دیدن پهلو بالاخره به حلال تبدیل گردید. و همین طریق دوستان عزیز عالم و فردوس غالبیت به دست آورد در مرحله نهایی وزن 65 کیلوگرم در گروه خود. صوفیف بهرام روی تصویر ما بود با لباس‌های سفید است در وزن 65 کیلوگرم. اکنون رقابت نهایی گروه دیگر را با هم تماشا میکنیم. شهباز سیراجوف باشد با کمربندی کبود است. اینجا هر دو ورزشگر نیز لباس سفید دارند و بهرام صوفیف با کمربند سیاه است و خود شهباز سیراجوف باشد با کمربند کبود. سیراجوف پهلوان از ناحیه میزبان یا ورزشگر از ناحیه میزبان است. در جستی اول کسی از ورزشگران نتوانستند که عملکرد را به سامان برساند. عملشان چندان خوب نبود و در اینجا نیز یک ضد و نقیض وجود داشت. یک حرکت چندان نامتعادل بود. برای از پای یا برهم زدن تعادل حریف که یکی از نکات بسیار برجسته هست و مهم است هم در همه نوعهای ورزش‌های رسمی کشتیگیری ها ببینید موفق نمی شود
چون تعادل حریف رو چندان خوب نتوانست که برهم بزند. امروز زریس و نه اینجا ضد اصول ضربه آیی را میخواست استفاده کند سیراجوف، ولی یک فشار صوفیف چندان به مورد نبود. در فضای متنتن ایدانه پهلوانی در ناحیه ورزاب در جماعت دهاتی چارباغ امروز نوای موسیقی ملی نیز تنید انداز هست دوستان عزیز و حضور و حلاوت حاضرین را نیز در اینجا پای برجام و مشاهده می رسد و مسافه رقابت نزدیک می شود. برای پرتاب کردن بسیار موافق است. واقعا وقت هر دو ورزشگر از کمر همدیگر محکم قپیده میستند، برای پرتاب کردن این یعنی روش اصول کمربندی گوشتین کمربندی تاجیکان را به یاد میارد. کمربندی نیز یک نوع ورزش های سنتی ملی تاجیکان می باشد. آگاهی با سبب طرز داشتن یا قپیدن نادرست. نمیدانم چی اشاره داشت داور و همین طریق یک آگاهی داد به سیراجوف شهباز. رقابت ادامه می‌یابد. هر دو ورزشگران ناحیه ورزاب هستند و در کلوب ورزشی سامان تمرین میکنند. از استعداد همدیگر به خوبی آگاهی دارند. جهت یا طرفهای سست و برتری داشته همدیگر را خوب میدانند. همین است که تا اینجای کار کسی از این ورزشگران موفق نشد. داوری مرکز اشاره میکند برای از بالای گلیم برآمدن و همین طریق دومین آگاهی به سیراجوف شهباز داده می شود و این تنبیه خواهد شد و در صورت اجرا نکردن یگان پرتاب و گرفتن یگان امتیاز به همین طریق برتری بر جانب صوفی بهرام خواهد بود. مراتبه دیگر نیز کوشش میکنند. برادر عزیز نمیشه در معلوم گیش گوشتی گیرید پهلوان محترم. در این قسمت یا در این مرحله رقابت کسی از ورزشگران موفق برای اجرا کردن اصول نشد دوستان عزیز. همین طریق وقت به انجام رسد چون گفتیم 4 دقیقه بود. بهرام صوفیوف بنابر سبب اونه که 2 مرتبه حریفش آگاهی گرفت تنبیه گرفت همین طریق غالبیت به دست آورد، یعنی در مرحله نهایی در گروه خود و آزمای نهایی برای به دست آوردن مکافاتی خوبتر مبارزه خواهد بود. و ما هنرنمای پهلوانان را تماشا خواهیم کرد دوستان عزیز که هر دو هم در مرحله گذشته بسیار خوب هنرنمایی کرده بودند. مرحله 4 نهایی رقابت ها را با هم میبینیم. اعظمجانوف اعظمجان با لباس های کبود است و یعقوب جان باقیوف باشد با لباس های سفید. یعقوب جان باقیوف عضو دسته منتخب جمهوری تاجیکستان باید به جودو ورزشگر از ناحیه ونج در اینجا هنرنمایی میکند و اعظمجانوف از شهر و نواحی تابع مرکز. یعقوب جان پهلوان امید بخش جمهوری تاجیکستان
یعقوب جان اکنون ببیند که با 6 روش اگرچه به سمت مقابل به نظر می آمد که پرتاب میکند حریف رو، ولی برداشته به سمت پیش انجام داد حرکت رو با ادای احترام گذاشتن نسبت به حریف و انا همین طریق ببینید طبق قاعده گشتن ملی اگر ورزشگر پولک همون یعنی کوپروک اگر اجرا کند در حالی که از پا می افتد یا پرتاب کرده می شود این حلال قبول خواهد شد، همانطور که در نوار گذشته با هم تماشا کردیم. و فریدون سنگینوف با کمربند سفید است، اگرچه هر دو پهلوان هم یعنی لباس های کبوت یک رنگ دارند. سنگینوف فریدون با کمربند سیاه است و زیارتشاه دولتشاه باشد با کمربند سیاه است. این وزن 70 کیلوگرم و مرحله 4 یک نهایی. یک بدن با فریدون سنگینوف. همین طریق او در لحظه های اول از خود درک داد. ورزشگر با هر دو سمت قادر است اصول مورد نظرش رو اجرا کند. در دو کوشش بعد از آنکه که یک بدن گرفت فریدون در مراتبه سیوم بدن دوم را میگیرد. از این لحاظ در صورت انجام پذیرفتن وقت اساسی به این شکل امکانیت به دست آوردن پیروزی را دارد. باز هم کوشش ابتدایی از سوی او صورت میگیرد. تشبوس را به دست میگیرد نخستین شده و پرتاب مورد نظرش رو اجرا میکند. موفق نمیشود در اینجا. بار دیگر اکنون موفق می شود. پهلو با نشان دادن رمز پهلو اکنون اگرچه دو بدن داشت یک پهلو به دست آورد فریدون سنگینوف و دقیقه آخر وقت اساسی رو سپری میکند این پهلوانان و با برتری کامل فریدون سنگینوف بار دیگر نیز کوشش میکند تا لحظه پایانی. ببینید روش های جابجا گذاری تکنیک پایهایش را از یک سمت به سمت دیگر برای رسیدن به موفقیت کامل استفاده کرد. بالاخره موفق شد. از نوارهای تدریجی خواهیم دید که چگونه همین لحظه آخر را بسیار خوب و جذاب استفاده کرد. اینجا مراتبه اول بود که پهلو گرفت و مراتبه دوم ببینید یک مراتبه اگرچه به سر شانه نتوانست ولی تکنیک پایها یا کمک پایها ضرور شد. همین طریق فریدون سنگینوف در مرحله نهایی وزن 70 کیلوگرم غالبیت به دست آورد. و در رقابت نوبتی اکنون یعقوب جان باقیوف این دستپرور گوشتین ناحیه ونج از دیار پهلوان خیز در مقابل جورابک انوشیروان جورابک رقابت دارد. انوشیروان جورابک از ناحیه ورزاب هست، از ناحیه‌ای که این مسابقات را میزبانی میکند. کلوب ورزشی سامان در بوای رسانیدن ورزشگران پهلوانان
умедбахш дар ноҳия саҳим аст ва имрӯз дастпарварони худро низ дар қатори чеҳраҳои саршиноси куштини ҷудо ва миллии кишвар ба саҳнаи рақобат мебарорад. бубинем акнун марҳилаи нимниҳоиро чӣ гуна Ёқубҷон Боқиев ва Анушервони Ҷурабек сипарӣ мекунад. ин ҳариф барои Ёқубҷон шояд якам нобоб ба назар меояд. ҳарифи гарданшах, чун қомати баландтар дорад. Ёқубҷон бисёр чанголи маҳкам дорад. он айне ки чанг безанад, ҳарифро барои ҷудо кардан ё бартараф кардани ин чанги Ёқубҷон ҳарифон то ҷое мушкилӣ мекашанд, чун мавқеият ёбад ҳамон тарафи дӯстдоштаи худ, тарафи худро агар бигирад, ба маврид аз ӯ усулҳои партобиро мунтазир шудан мумкин аст. ва дар ин мусобиқот Ёқубҷон бисёр бо эътимод ба худ ва боварии том ба қудрату тавони худ ба саҳнаи рақобат пардохт. ана ҳамин гуна, яъне эътимод ба қудрату тавони худ доштан дар арсаи ҷаҳонӣ низ дар таносуби ғолибият барои ҳар як варзишгар бисёр муҳим аст. Ёқубҷон агарчи дар саҳнаҳои рақобати ҷудои ҷаҳонӣ, дар фаслҳои ҷудои ҷаҳонӣ ҳам соли 2019 иштирок карда буд, вале чандон кораш бобарор набуд. бо сабаби як зайл доштан ва амалеро иҷро накардан, ҳамин тариқ ба паҳлавони ноҳияи Варзоб Анушервони Ҷурабек довар огоҳӣ медиҳад аз лиҳози оне ки ӯ пайваста аз усулҳои Боқиев роҳи гуррез меҷӯяд. аз ҳамин хотир ба ӯ огоҳӣ дод. бубинед, барои варзишгарони қоматбаланд чанг андохтан аз қисмати пушти камари ҳариф бисёр ба маврид ҳаст, вале Ёқубҷон намегузорад то ҳамин нукоти нозук аз сӯи Анушервон истифода гардад. то ҳамон лаҳзаҳое ки ҷӯёи мавқеият ҳаст, фурсате ҳаст ки ҳарифро партоб кунад, Ёқубҷон кӯшиш мекунад, аммо як усули зарбаоӣ, бубинед чӣ гуна ба содагӣ ба Ёқубҷон як бадан дод. Боқиев пешсаф мешавад. як усули зарбаоӣ пушти по аз самти чапи пои ҳарифро бисёр ба маврид истифода кард, ҳамин тариқ фаъол будани худро нишон дод. Боқиев кӯшиш мекунад то лаҳзаи поёнӣ ҳамон тарафи худ, он қисмати мусоид будан барои партоб кардан ро истифода барад. имрӯз ин дуюмин рақобати Ёқубҷон аст. як давр озод буд. ин мусобиқот низ мувофиқи баргузории як тартиботи муайян дошт. варзишгарон номнавис мешуданд ва ҳалуказ лаб вале то ба охир нарасонд. фурсатро ҷӯё мешавад аз қисмати пушти гиребони ҳариф, вале натавонист. дар бисёр ҳолатҳо мешавад назар кард ва ба мушоҳидае расид ки паҳлавоне ки дар айни гирифтан, яъне қудрату тавонаш ва як ҳалуки камарӣ, бубинед, ҳалука аз байн туфали техникаи камарӣ, Ёқубҷон ғолибияти дуюми худашро низ ба даст овард. ҳамин тариқ ба марҳилаи баъдии рақобатҳо роҳ хоҳад гирифт. билохира ҳамон фурсате ки гуфтем ҷӯё мешавад, ҳамонро пайдо кард ва ҳарифро бисёр моҳирона аз пой даровард. бори дигар мушоҳида кунед, аз
طریق کمر. اینجا میتوان گفت که در چند قسمت هم از دست، قسمت دستی چپ از دستی راست حریم بسیار محکم داشت. مراتب دیگر ببینید چگونه پرتاب جذاب و دیدنی و داور فوراً هم حلال بها گذاری کرد. همین طریق یعقوب جان نزدیک می شود برای به دست آوردن مکافاتی ارزنده. رقابت بعدی دوستان عزیز میان این جفته که همکنون بالای صحنه رقابت برآمدند وزن 70 کیلوگرم هست. تاج‌الدین حق نظر با لباس‌های سفید هست. حریف او باشد مهراب عبدالواجب با لباس‌های کبود. در وزن 70 کیلوگرم رقابت ها مرحله 4 نهایی. برای یعنی بر ادامه مسابقه یعنی جریان مسابقه را باز هم با سرعت بخشیدن دست اندرکاران مسابقات یعنی اقدام گرفتند تا در 3 گله در 3 تتم این آزمایش ها را برگزار کنند در یک وقت و ساعت. این باعث به آن می‌گردد که پهلوانایی که از شهر و نواحی تا به مرکز به اینجا تشریف آوردن برای صیقل مهارت خود، برای نشان دادن استعداد خود به هواداران و تشویقگران اینجا امکان فراهم می‌گردد. این طریق همین جزئیات یعنی مسابقات را کمیته تدارکات یا دستاندرکاران مسابقه به نوبت گرفتند. رقابت عبدالواجب و حق نظر که ما تماشا میکنیم دوستان. چندان یعنی جاذب نیست از لحاظ آنه که کسی از ورزشکاران غیرت نمی کند نخستین شده اصول مورد نظرش را استفاده کند تا حریف را از پای در آورد. سمت چپ را اختیار میکند حق نظر برای پرتاب کردن. هر دو هم یک ضعیف چپکار به نظر میرسند ولی موفق هم نمیشه. برادر عزیز 7 دقیقه گوشتی نمونید. داورای عزیز مخلصات وسیقت میکنم وقتی آخری بالی بیاد با رقم شما داورا خواهش میکنه وقت رو به نظر گیرید. یک کوشش با هلوک از بین. امروز اصول هلوک از بین بسیار سر استعمال بود و ورزشگران نیز از همین یعنی قسمت بیشتر استفاده میکردند از همین روش یا از همین فن و در اینجا چندان موفق به نظر نمیرسند. داور به عبدالواجب یک آگاهی داد و یک سرعت تیز با سمت چپ و پرتاب از بالای شانه از سوی حق نظری تاج‌الدین ولی موفق نشد و اکنون حریف او همین سمت رو اختیار میکند. برادر عزیز تست گوش میگیرید. در چهارباغ اگر افتادشیست پس کمک کمتر میشود یا زیادتر. برجین و جسور فرصت برای پرتاب کردن رو اگرچه هر دو ورزشگر جویا میشوند ولی دریافت نمیکنند ولی بالاخره در این لحظه
ҳақ назар нахустин шуда ташаббусро ба даст гирифт. боз ҳам муваффақ нашуд. ва билохира барои як паҳлӯ ба назар мерасад, аммо баъдан баҳогузорӣ мекунанд доварон. дар сурате ки агар ду довар баъдан бигӯяд ва як довар паҳлӯ, пас ҳақ ба ҷониби ду довар аст. хулосаи ду довар қабул карда мешавад. дар ин рақобат тоҷиддини ҳақназар ғолибият ба даст овард ба ҳамин як бадане ки дошт. вале инҷо бубинед ин ҳаракати ӯ ба паҳлӯ хеле наздик. ва инак дӯстони азиз, марҳилаи ниҳоии варзишгарони вазнашон то 70 килограмм. азамҷони азам бо либосҳои сафед аст, варзишгари ноҳияи варзоб, ва ғафури ғафурзод аз шаҳру навоҳи тобеи марказ, ин бо либосҳои кабуд. ин варзишгарон марҳилаи муқаддамотиро ҳам бисёр бо нишон додани истеъдоди хуби гӯштингирӣ, фанун ва бандҳои фохир пушти сар карданд. дар чандин нукоти нозуки гӯштингирӣ афзалият доштанд нисбат ба дигар ҳарифон, ҳам дар равишҳои дифоӣ, ҳам дар бахши кор, дар айни ҳолати саропо будан усулҳои партобиро ба маврид иҷро мекарданд ва ҳам аз лиҳози суръатнокӣ. як усул бо равиши тимсо буд аз сӯи азамҷони азам, вале муваффақ нашуд. чанг зада дар ҳолати тоб хӯрдан ба соне ки тимсо томаи худро ба чанг меандозад, ба ҳамин тартиб азамҷони азам кӯшиш кард, вале муваффақ нашуд. дар сурати иҷро шудани ҳар навъ усул ё ҳамон фанун ва дар ҳоле ки бо талаббот, ҳамон меъёре ки худаш дорад, агар иҷро шавад, ӯ ҷаззоб ва диданӣ хоҳад буд. новобаста аз он ки дар кадом бахши фанун ва умуман техникаҳои гӯштингирӣ истифода мешавад. бубинед, ин варзишгарон марҳилаҳои қапидан, чанг заданро бисёр хуб истифода мекунанд. вале то охир расониданашон якам қисматҳое ки уман бояд мавриди иҷро қарор бигиранд, ба муваффақият ноил намегарданд дар бахшҳои яъне барҳам задани таодули ҳариф ва ҳамчунин мувозинатро гум карданд. ва боз ҳамон равиши хоси тимсоҳҳоро истифода мекунад азамҷони азам, вале муваффақ намешавад. шояд ба ҳамин равиш дар қуввозмоиҳои қаблӣ муваффақ шуда бошад. вале афзал медонад ҳамин равиши аз пой даровардани ҳарифро. дақиқаи охири қуввозмоӣ ҳаст дар миёни азамҷони азам ва ғафури ғафурзод.
هر دو دست از قسمت پشت حریف چنگ انداختن میل میکند اعظم جان، ولی موفق نمی شود تو اون حالتی که میخواهد یعنی قپیده گیرد، اون قسمتی که میخواهد قپد یا چنگ زند به اون نمیرسد. ثانیه های پایانی دقیقه معمولی هست در رقابت اعظم جان اعظم و غفوری غفورزاد. همان پرتاب معمولی بالای شانه غفوری غفورزاد اجرا کرد، موفق نشد. وقت به انجام رسد بالاخره و به همین ترتیب غفوری غفورزاد غالبیت به دست میارد به مرحله بعدی رخت و این قسمت نهایی بود دوستان عزیز. همین طریق غالبیت به دست میارد. واخوری نهایی وزن 60 کیلوگرم است دوستان عزیز، جایی که دو پهلوان خوشطالع برای به دست آوردن مکافات عالی تلاش میکنند. هم نشان طلا یادآور میشم شهباز سید ابراروف با لباس های سفید است. این دست پرور مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی تیاری المپی دسته های منتخب و قیومزاد باشد. قیومزاده عبدالمسلم این ورزشگر از ناحیه ورزاب یک پرتابی در حالت نفس راست کردن اجرا کرد و عبدالمسلم خنده بر لب گوشتین میگیرد. این گونه رقابت رو کم مشاهده میکنیم. شاید از حریفش شناخت خوبی دارد که اون نیز یا سبک ویژه اختیار کرده است، ولی پرتابی به سمت راست انجام نشده سعید ابراروف شهباز 65 کیلو کیه ببرد 65 کیلو جای سیم و مراتبه دیگر سوهای پرتابی بار دیگر یک عمل کرده زیبا با روش فنون یا پرتاب از کمر. قیومزاده عبدالمسلم بسیار خوب خود را وانمود کرد، نشان داد در اینجا ولی موفق نشد. و این هر دوی این پهلوانان امروز در مرحله مقدماتی بسیار خوش درخشیدند و آن اصول فنون و روش های گوناگون برای از پای در آوردن حریف را به مورد استفاده میکردند. پرتاب از بالای شانه، توسط کمر، حلوک از بین و دیگر بندهای فاخر گوشتین ملی را هم بسیار دیدنی به نمایش گذاشتند و شور و شوق مخلصان نیز برانگیخته شد به خاطر هنر و استعداد این ورزشگران. یک آگاهی و عبدالمسلم قیومزاده داده می شود. داور توجه می کند با دقت و به نظر می رسد که قدرت و توان هر دو ورزشگر با هم برابری دارد، ولی از لحاظ
برهم زدن تعادل حریف بیشتر کوشش از سوی قیومزاده عبدالمسلم صورت میگیرد. و یک پرتاب باز با همان سمتی راست. قدرت و توان زوری بازو صورت گرفت ولی تا آخر نرسید. این مرحله نهایی است. غالب این جفت برای به دست آوردن نشان طلا توفه های تاسیس نموده دستند در کاران و داور رو ببینیم چی خلاصه میکند. اینجا عمل بسیار عمل جذاب بود. یکی میگوید بدن، بله داوری مرکز نیز بدن. با شهباز سید ابراروف یک بدن. مراتبه دیگر این حرکت از سوی عبدالمسلم بود و بار دیگر نیز کوشش کرد و بدن میگیرد عبدالمسلم و نتیجه برابر می شود. تا این جای کار هر دو پهلوان نیز یک هنر و استعداد کشتنگری با هم برابر را به نمایش گذاشتند. در مسابقه های جمهوریوی نیز شهباز هنر خوب نشان میدهد در وزن 60 کیلوگرم. و نتیجه رو ببینیم اکنون بر سود کدام ورزشگر به پایان خواهد رسید. و همین طریق عبدالمسلم قیومزاده از ناحیه ورزاب چون امتیاز آخر را او گرفت غالبیت به دست آورد و در این مسابقات ناحیوی درخشان ظاهر شد. انا همین عملکرد آخر او بود که او را به صفت ورزشگر غالب نشان داد. اکنون رقابت نوبتی رو با هم خواهیم دید دوستان. وزن 65 کیلو بهرام صوفیوف پیراهن سفید آماده باشد و رقیب او باشد با پیراهن کبوت پهلوان جمشید نورعلی جمشید با لباسای کبود هست دوستان عزیز و بهرام صوفیوف باشد با لباسای سفید. رقابت این وزن 65 کیلوگرم است دوستان عزیز. مرحله یعنی نیمه نهایی رقابت ها و به همین طریق در قسمت های اول نیز از سوی بهرام یعنی نخستین شده تشبوس به دست گرفته می شد و او بود که همین بود که واقعا دیگر حریفان را نیز از پای در آورده بود. یعنی بسیار خوش در قوازمایی های گذشته و بهتر از قبل حریفان را از پای در می آورد. ولی در این رقابت به نظر می رسد حریف جدی تر داشته باشد. او هم هر یک حرکتی بهرام را تحت اداره خود قرار می دهد و ضد حمله ها را به کار می برد. ولی با وجود این بهرام صوفیوف پیش صف است. از لحاظ آنه که نخستین شده اصول را اجرا می کند. ورزشگری که اجراکار اصول است او در همه نوع ورزش‌های رزمی فعال دانسته می شود و طبق قوانین نخستین شده او ورزشگر را فعال می دانند
و آگاهی به ورزشگری که نسبتاً کم فعال است داده می شود. در گوشتین ملی ما نیز به همین روش خواهد بود. روشن فکران ساحه و آنهایی که خوب تحلیل کردن گوشتین ملی را در تکیه یا در حاشیه گوشتین های بین المللی در قانون و قاعده گوشتینگیری ما گوشتین ملی گوشتینگیری یعنی تغییرات ها در رفت جریان بهاگذاری و عموما قضاوت کردن در مورد فعال و کم فعال ورزشگران یعنی نتیجه گیری کردن و خلاصه آمدن و امروز گوشتین ملی ما نیز از نظامنامه خاص خود برخوردار است. با سبب آگاهی به بهرام باز یک مرتبه دیگر آگاهی داده می شود و وقت به انجام می رسد. وقت به انجام می رسد دوستان عزیز. همین طریق با برتری که نورعلی جمشید داشت داوران اکنون خلاصه می کنند و داوران به خلاصه می آیند که این ورزشگران یعنی یک نتیجه مساوی داشتند باید یک دست دیگر اقلا گوشتین بگیرند و فعال را معین کنند. باز هم بهرام صوفیف کوشش کرد در نخستین شده طبق آگاهی یعنی وقتی معمولی این قوزمایی که فقط با آگاهی به انجام رسید و بالاخره بهرام توانست کوشش کرد به مقصد خود برسد. حالا که از پیش و کمر را استفاده کرد قدرتی کمر در تناسب پرتاب کردن و گرفتن غالبیت همین طریق غالبیت به دست آورد بهرام صوفیف و با یعنی گرفتن مدال طلا در وزن 65 کیلوگرم شرف یاب گردید. وزن 65 کیلو قسمت فینالی بهرام صوفی و پیراهن سفید. و دوستان عزیز اکنون رقابت ورزشگران را تماشا میکنیم که در مرحله های گذشته رقابت ها نیز بسیار خوب هنرنمایی کردند. غالبیت و پهلوان پیراهن سفید پوشیده و در همین لحظه و یک زیدی حمله را ببینید از سوی جمشید نتوانست موفق شود ولی داوران خلاصه خود را کردند. در همین مورد یک بدن دادند. کوشش بهرام برای پرتاب کردن و یک زیدی حمله اما داور چرا اینجا توقف میکند؟ اینجا عمل کردی حریف ورزشگران را نباید من میکردن تا آخر ادامه می. داور میگوید که این عمل کرد بعد از یعنی قضاوت او بوده است وگرنه جمشید فعال بود و یک زیدی حمله بسیار به مورد حلال جذابیت گوشتین ملی هم در همین است و ببینیم بالاخره جمشید که در مرحله های گذشته رقابت ها نیز بسیار خوش درخشیده بود جمشید نورعلی و به همین طریق غالب دانسته شد در وزن 65 کیلوگرم و با گرفتن نشان طلا و مکافات های تأسیس نموده سرفراز گشت. وزن 80 کیلوگرم دوستان عزیز مرحله فینالی رقابت ها است. در مرحله مقدماتی اینجا یعنی تعداد اشتراکچیان کم بودند بعضی از ورزشگران آزاد بودند و با این دو ورزشگر میسر گردید. ببینید در همان لحظه اول
داور میگوید حلال. در همان لحظه اول این بر تو فرخ جان بود که غالبیت به دست آورد، ورزشگری ناحیه ورزاب و با گرفتن یعنی نشان طلا سرفراز گردید. ببینید چگونه در نوار تدریجی مشاهده میکنیم که در همان لحظه به حریف نزدیک شدن فورا اصول رو اجرا کرد. خالوف سیاوش از دوره رقابت ها حذف شد و ورزشگران وزنشون با اضافه 80 کیلوگرم است. دوستان عزیز، علیف خورسند مراد از ناحیه ورزاب هست با کمربند سیاه هست. هر دو ورزشگر لباسهای سفید دارند. نصرت الله رمز باشد از شهر دوشنبه. ورزشگران وزنشون با اضافه 80 کیلوگرم دوستان عزیز. سنگین وزن ها همه وقت یک هنرنمایی جذاب رو با مخلصان و نمایش میگذارند. همین است که یعنی تشویقگران و طرفداران گشتین ملی هنر ورزشگران سنگین وزن رو بیشتر پذیرایی میکنند. پهلوانان گشتین گیرید، پهلوانان عزیز گشتین گیرید، دیگر وقتی نامگی نیست. خوب گشتین گیرید. پرتاب بالای شانه بالاخره ببینید شور و شوق. به همین طریق این خورسند مراد علیف بود که قبل از انجام وقتی اساسی غالبیت به دست آورد. این ورزشگر از ناحیه ورزاب و با گرفتن نشان طلا مکافات های تأسیس نموده تحفه های خاطروی از این مسابقه کشاد ناحیوی یعنی سرفراز گردانیده شد. رقابتی آخر گزارش امروزه ما را با هم تماشا میکنیم. یعقوب جان باقیوف دوستان عزیز با لباس های سفید از حریفی او باشد زیارت شاه دولت شاه، هر دو هم از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند که تا این مرحله رقابت ها رسیدند. ببینیم هنر و استعداد این ورزشگران تا کدام درجه برای تشویق ورزشگران و دستگیری باعث حضور و حلاوت مخلصان خواهد شد. مخلصان از تماشای نبرد پهلوانان 70 کیلوها حلاوت برید. و کارمندان تلویزیون ورزش خلال نرسونید. مخلصان کامرا است، نواربرداری میکنن نرسید. خب جان همان سمت مورد علاقه به سمت راست رو اکنون با چنگ گرفت و بالاخره نخستین شده اجرا کرد، ولی چیزی نیست. بدن داور مرکز اشاره میکند که این بدن هست. و در مقابل ورزشگری که چپکار هست واقعا اجرا کردن هلوک خیلی مشکل خواهد بود، چون که به همان سمت که او مقصد دارد تا استفاده کند از هلوک در همین قسمت خود حریف او نیز ببینید چگونه تعادل یعقوب جان را برهم زد. همین ترتیب شوق مخلصان است برانگیخت. اما ماشینایی که در خری نماندگی بودن یک شب گرفتیم شد جوی زایی دیگر یکان این روز ندارد. حکای خورسان برو دور نرکی شد جوی زایی را بگیرید. زیارت شاه دولت شاه اون ورزشگری که در مقابل باقیوف خب جان باقیوف هنرنمایی دارد. هر دو ورزشگر در یک منطقه تمرین میکنند.
ҳунару истеъдоди ҳамдигарро хуб медонанд. бо ин вуҷуд танба шикаст намедиҳад касе аз паҳлавонон. албатта дар гӯштини ҷудо ки яъне мақому мартабаи ҷаҳонӣ дорад, бубинед ки ватандорони ҷудо низ барои касби мавқеи худ, нишон дода муайян кардани мавқеи худ дар арсаи ҷаҳонӣ дар дилхоҳ рақобатҳои пурнуфуз то ҳадди қудрату тавон дар ихтиёрашон ҳаст, талош мекунанд. паҳлавоне ки имрӯз дар ноҳияи зебоманзар дар деҳаи Чорбоғ гӯштин мегиранд. паҳлавонони номдор ҳастанд. паҳлавонони азиз, шумо ҳам гӯштини хуб барои мухлисон нерӯи бузург медиҳад. ҳоло масъули мусобиқот Раҷабалӣ Турсунзода барои гузарондани ин мусобиқот тамоми шароитро муҳайё кардааст. фақат паҳлавонон гӯштӣ гиред. ҷоизаро муҳайё кардааст. ва рақобати ин варзишгарон то ин ҷо вақти маъмулӣ ба анҷом мерасад, аммо мухлисон мегӯянд тибқи қоидаҳои суннатӣ бояд гӯштин гирад. то ҳадде ки касе аз варзишгарон аз пой дар нафтад, бояд рақобат идома кунад. вале тибқи низомномаи гӯштини миллӣ, яъне вақт муайян шудааст ва Ёқубҷон Боқиев ки як бадан дошт дар айни рақобат кардан, ҳамин тариқ ғолибият ба даст овард ва ба гирифтани мукофоти арзанда сазовор гардид. ва маросими тақдими ҷоизаҳо аст. дӯстони азиз, дар вазни 60 килограмми рақобатҳо ёдовар мешавем ки дар марҳилаи ниҳоӣ талош карданд Шаҳбоз Саидаброров ва Абдумуслим Қаюмзода. билохира Абдумуслим Қаюмзода ғолибият ба даст овард ва ба гирифтани нишони тилло ва тӯҳфаҳои таъсис намуда сарфароз гардид. Шаҳбоз Саидаброров бошад ба гирифтани нишони нуқра мушарраф гардид. ва як паҳлавони дигар низ дар ин вазн бисёр хуш дурахшида буд, ҳунарнамоӣ хуб кард. Саидаброров, оне ки бо либосҳои кабуд ҳаст, ӯ ба гирифтани нишони биринҷӣ сарфароз гашт. дар вазни 65 килограмми рақобатҳо бошад, дӯстони азиз, Ҷамшеди Нуралӣ нисбат ба дигарон хубтар дурахшид ва ба гирифтани нишони тилло сарфароз гашт. ва дар вазни ба изофаи 80 килограмм бошад, варзишгар яъне Нусратуллои Рамз ба гирифтани мавқеи якум сарфароз гашт. ҳамчунин Баротов Фаррухҷон низ хуш дурахшид. ёдовар мешавад тӯҳфаҳои таъсис намударо Раҷабалӣ Турсунзода, роҳбари клуби варзишии Сомон, ҳамчунин Абдуқодир Фаррухи Абдуқодир ва намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Суҳроб ба ғолибон тақдим карданд. рӯзу рӯзгор бар ҳамаи шумо хуш.